O shano ntino ye wie ewa Apollo no ho nkomo na wotwi eya Apollo ntie ne ya hwe courses no medofo ye nhano nso na ye nyina ye mo ye ho ba ebi ayo nko ade mfa manipem nko apepa bi tina na sha hwe ni wa bi e fa bo ho ba ntisa obawie na abusua ni nyina school no nyina na Apollo achie de edu so no me wo give us Herbal Center for ewa ha a on ba be boye na ye di enkomo enu ahodo wa adwama so ne de ye ewe nipadua mu no odifo Charles na agina dwai odifo ya mu ache asa bibia boko de ya da say give us Herbal mixture na wa hai na give us cold capsules koko no hamema ni sisi no ti affect ne ma ye ni nkomo na ye hwe enro de ye yo me na ba me da say na me nchi ahwefo ene Ghana de hye nyina we aye give us cold capsules na ni p capsules no so no eno anie na obega say sa edura mienu yi eden na eye epacho na se wo ho obi oba be ma na so obi a so ayemtim e wo me so na ayemtim wo so se wo ye oba na wo ye be ma na ayemti wo so a eye de how dodo na no na ye etumi e de brew eno nti na give us Herbal Center ya nka se ye memu hahama ene dubina ene dunsin ene etwitwa ene edi aye aduro e de aba adwaman so we de eye hama macrogen na epacho se wo ye oba na wo ye be ma na ayemtim ewo so a edi niam dodo na se de how dodo na no na edi ebrew nye di kan nie obonso bi ho no se enka afinen mu ba ana se empampan boni bi afinen mu ba okobi so bi obeka so na ekuro na woni timi pa cho ekuro bi ani ho a ewo bi tim a edi enka edi ba ni nyina no eye ayemtim na ye edi enka ana se empampan boni ye den eye a edi fi yenum edi eba obi nso de ho na yemtiem no ekoho na se oye bema obi nso na ma nimpa so agudi abafam obi nso da no wona na no opa enu ahodo bi no da bi se wo ye ho adom ento fa give us cold capsules na ebe pegil eye pegative eno na ebe boa ma me no ka se no eye enuane ahodo bi a wedi ama me no ka se ahye nipadua no nyina no ebe hohoro nipadua no emamu atumi ada ho na enu akire no afa give us p capsules no na enu na tumi aboa ma me no ka se ne aye ntin no mu adwuma na obema sem no etumi akonkan na give us cold capsules no obi wo hono ma me ne aba koko ani amama ya da ye tai ka ho asem yi ye wona hodododo na obi di wo ho wa nani obo se da na ne nsa da nani obeposa saa na na fede nani nyina den aye ko obi di wo ho e wona sumu wo hono mo na to sa fede onya praya na watam onya pentop na weyi ene office no won so a ene onya A4 ya no abobo no wodi inu na som sa dako ti anyeye na eye drobe na na say iye drum no ekoka ne say ya na fede e de ohaw etumi e de akwa brew obi nso de oha e woni sisi ene da ne otena ase kakra pa so ene mi sisi agene ene so obekoto pa de eya ne ho aye ne din pepa cho we draw ya ba kope eno na ye give us cold capsules onya e draw we ya eno na bema ene wo ba ebetumi aboa ma ne no na wetumi anom na bibia no etumi akonkan eye pa enti unya duro na ebra koka ne enti a cold capsules ene p capsules ne yafa bomu enie se wanum cold capsules na etutu eye wayemtim ukoko ni wa mamanse adiama ono na afi de p capsules no so eno eye intini no mu adwuma na ne eteri titi no eye oba obonso oba bi wo ho so me de mini atenka matenka we kire o me de me guru mpem a me ntehwe eno ne ka na frigidity nse se nya obenya opepa ede ama eye mpem agudie no eye anawo de ewe akire anase wunya sa atenka no kra entunya give us p capsules na ebeboa na ama watenka ede etumi abasoro entu oba bi a wo hono ma so me de mini atenka bacho wedro ene ye give us p capsules ena afa give us co capsules na bema bi nso wo hono mu na nienti a wo hia p capsules ani co capsules ni ne empem agude anase se wo ba be hu bema anase bema ani be bono no obeka se e follow that sequential order anase e structure wo ho nia eni hu no e don na ka kira adwen na adwen na ka kira akoma na fe da akoma na pompi moja na ba eye sebi obema mu na ka se ade ekwe de me nije ho menya agrobia meyede metumi edi na mu no se intri no eye week a eno ene ye kofa eye premature ejaculation edeba ne atie ni premature ejaculation ni se
eni obo so oba no bedi ni ho agro ne ye bi epuma na oremu a wo na afi de eno ano no na bema nso de wo ha ma oba mbisa se wawie ni awtumi ye ni mepa cho sa afere ne de ma ne empare obi nso de wo ho a eye erectile dysfunction ni de no kra de ye ba kuro ne ho a empagya ni ti na nka pese we pusu ni ho mpo ene na ni ti esi fam sa mepa cho wo ye oba ana so ye bema na wo sa ohaw no mu na wo ye oba na wo so se watenka ewe kira mepa cho we dra na ye givers co capsules and afi givers p capsules ebra ye tutu amama ene ukoko ase nyina de ama no na eboa ma umpa so agudie no so de etumi akonkan na bibia akoso ewo ho nti anopai aduro we na mekanfo de ama oba bi o se na tenka we kire ba ma bia wono so ne mpa so agudie ewo fam no onya givers co capsules and afi givers p capsules na eno ene betumi aboa no pa na na ganafo ama na hotedin wo mo mpeso mbe kasa chenti mo aka ni mienu abom eno mo friend givers pico givers pico na emrane no so ya givers p capsules no na waje so ube gina so ube gina so nti onya draw way mienu ya eno ene betumi aboa wo wenso eya givers herbal mixture na no podi e unam kroma bia o givers antontom da ho givers antontom da ho na ese no ana manfo wo mo ede nam ko mu ane no menu ababo so obi wo ho no mo se me no woti hese se ya o sorry apo so me na ase ataatai oye ye o so me na agene ene wo so adem kakra o so me nsa anansi aso me nsa me pa cho anansi eme so nsa unan entumi engine sa se mo unan baby ebe sense anase ebe gene na onsa no entumi nya adwuma ya na eye moja endie fusane enko nipedua na kwa no ehonom ene ye kofa sai ha no yede etumi ede eba entunya givers herbal mixture na enam lemon eni nim tree ewom ye nyere no so fa ba fo hwehwem a lemon eboa emanane moja na ne titiw no se intini no munsu sia ene ye kofa sai ha no ede ba na intini no besi a eye den eye moja na mo wie dodo yen givers herbal center yen ka se moja na mo wie enye na mo ne dodo ene ne moroso ene ye kofa sai ha no etumi ede ba entunya givers herbal mixture na eno ena onoma ebetumi aboa ma awohuru ntini no mu ma moja etumi edi efusane ma me no ka se brene do nyina no wetumi enya hoden ede akọ onwuma so eno akire wo fa givers eba mixture na entontom na da ho na ese yekun ede tia eye malaria any fever obi o hwɛ me bedi mi adanse se ye mfie empo ehyen a wotimu mpo de bia na entontom agiremu aboso entime pa onyo givers herbal mixture ana se givers entontom da ho na eno na betumi aboa ma me no ka se na etumi akonkan na nipedua no so ebre ne edo nyina no se benya ahoden na enya apomuden patumi agina na so obo so obi wo ha ene osimiti de bia ne ba bi ye ne ya se wota yare ya na se yare nso nso anso ta be ba so a na ekire se enkwamwa na ebo nipedua ho ban eye immune system no ano ajojo abrase enti givers herbal mixture esa ye immune booster papa no ene ekenya enkwamwa na wo mo ebo nipadua no ho ban ekotia yarewa hoduro bi ebre ene edo nyina no eya eyiniti edie no entunya givers herbal mixture na eno na betumi aboa ekun etia eye tridi ena afi eye fever no na ni nyina mu no ese boost we immune system no ma ebre ne edo nyina no etumi aboa na wenya apomodempa enure mienu ya mak di hu nkomo akire wo enanopei enye na ukọ herbal shop ebi wo ho pharmaceutical shop ebi wo ho licensed chemical shop bebi eto aduro ewo memu bebi bia no obenya givers herbal mixture and afi givers co capsules and givers p capsules se na betumi aboa na ebre ne edo nyina no wetumi enya apomodempa obi pebi ato obi akotobi na ebi ope kwan ya obetumi afaso anom no na se wo penchiremu bia me pacho givers herbal center ya homa trofo ni ni 0501 55 6828 0501 55 6828 na woni yen edi nkomo na bibia na abaso odifo yada se pa wobori nyina tofa de amount de yakan nyina echi na bibi ekire wadua number no ene na wo screen no ase no na onso watumi afre dodo ena wo petu ani nyina wo befre but other shops akese no omo pe dodo to omo betumi akọ o frɛ na amesi no kran so a ye betumi ni wadi nkomo eja
enti eno ano no ana bibi foforo bia mu ho bacho ha na mahu recommendation bia ni kwanza apemfo ene oba ene emofro mo di mfinhye dumienu ekọ se oba endi mfinhye dumienu ya me pacho ema no dumienu ba fom wo do ntumi enu ena se abofra tua no fo no a eno nso na nya dia obetumi ano give us eba mixture no yan hye no nso ewo ho bibibie mu sa wo ho bia wo do betu a ene give us eba center for na yate won kana number ni 0501 556828 0501556828 na give us Herbal mixture ana P capsules ana se ko capsules ana wo pa ene ne yetwa ede ekyerewo na ne so abopiri won wakọ akwajo de ano malaria ha dwe pa de bia wonu mu ato so ntimi ne di wonum give us mixture no bi ne wo se bia aye kama ntimi ne won komo no mame fa ensi ha na tie niema we na hye no so fa mame snits egusu aboye nyina ye nka ye kai na de nyame adom hoden utime koba nye sika to ho mesro kai se ubedu 50 65 70 no ahoden a wonya ne wonya ne biem enti sika no a wo nya ne mesro tibi to na fa koma snit fo wo mo fa nto ho mfa ma na 50 60 ono sa sika no ene bebo ho ban obi nkasa yare mra na nso ye nyine na pono mu sisi ni ade ni kwan so ye bed ma wo ma ene abusua wo obi da ho na se bia nso na wo ko obi ho no ye sense kora ntimesrew wo ton ice cream wo botire wo ye baba wo ye pedicure manicure ene carpenter yango foi obi ya wo ton tomato so nya do adwuma bia wo ye bia wo nya sika no snete bia wopono ho brana fa bi to ho benye ne sa ban adwuma e fon ko ana ye obi adwuma wo nso adwuma na wo ye online business na wo ye niam na wo tonton ho ne sika ne tv to ho eno so e ye snete contribution also be ya ma ho eno no first snete for e wo 0302611622 0302611622 now ne snete di enkomo seed no okada riders mesrawo fa ho agimo ebi Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs range 32 to 55 ubenya bi top fridge tabletop fridges and so ho air conditioner Franco Trading Enterprise no aye eno so ho na CCTV cameras and so e wo ho aye de monitor ba bia wo bia wonya bia etumi eboa wo frɛ Franco for number ni 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on the Franco Forwarding website and here www.francotrading.com now when it one more edi a year and come more yeah come on what my crowd Edi ahosapeno eba sofo penny Apostle Salasi Adai. Happy birthday koma papa nyame nhyira nyame nye okese enwosra no enye kese mu mfa so. Wo chidifo nso nya so emfa so. Erade nye okese kwesi so be kese. Nti obi a wonim Apostle Salasi Adai. Wish you a happy birthday. Kan shansem gono so na adwuma no enwosra no nkoso anye kese. Nti entire team Badwam I wish you a happy birthday. Nyame ensure. Mambo atman so aye krado. Ye mame akosie Japan ne ono no ehia na wo modi enkomo ho aye fese na wa hu wo mu say yes. Ai wo aye krado nti midi afia amankwa atama klumambo atma etwaso.